Pozdrav društvo, idemo danas na jedan recept iz moje kuhinje. U jednoj čini viljuškom umutiti 2 jaja, dodati 200 g krem sira i sjediniti masu. Zatim umešati 50 g brašna, 50 g palente i kašičicu soli. Sve sastojke dobro povezati. Pek papir pokvasiti vodom i zgužvati do odmekani. Na taj način se lakše oblikuje i formira prema obliku pleha. Ovdje koristimo pleh dimenzije 20 x 25 cm. Smesu izliti u pleh i ravnomerno je rasporediti. Dodati izrendan gačkavalj, iseckanu papriku, masline, tunjevinu, kečap i origano. Staviti u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče pola sata.